Kajing kenta jong India, ya kajing dawa jong Presiden ke Amerika, Donald Trump. Manlong unang penisuk ha kajing kaja, ha pedeng ke India, bat ke Pakistan. Kalau penlong yu ban penjari ke khajna, kebasan 4% ya ke India. Haden kajing kon kisipai ke planet South ni, ha pedeng ke India bat ke Pakistan, hau benai me. Kabadai Cooperation Sindur, Donald Trump ulah kampai ba, kadai kajing wan tuklar jong kepala pensange ya katma. Henry siam layo ya keburom kaba ulah kermen, ban ya raban penkut no ya kajing kan ad, ha pedeng kineki ar teliki jaj benriu. Kan dia kelakan taj bet ya kajing keren jong Trump, pat haman la kapor, kelakan taj ya kajing wan rong jong kiwe pat kibriu, ha kajing kan ar jong ka, bat ke Pakistan. Wadah pedeng kajing lut ke bakrau, ha kaliang kayok ke kot, kan dia kelabat ya kena kajing long. Kat kum kajing ong jong ke company Jefferies, kapadon ha US, kane kajing kentaj kelapan bitar ya Trump, ha kaba ulah penlong ya panbuk khajna, 10% ya ke India. Ke Jefferies kadai ke company ke bapai tingka, bat ke badai ne kiri baper, kalapan mi ya ke kaipot, halor katai ke kam. Kini harum, kide kikat tu kena kikai pot, baka Jefferies company kalale. Paningkong, kacing bom mesu tu jing mut, bat ke India. Kala pendunai kacing itu ha ka pertai, kabo Presiden Trump uladon kaman penklan, ya kacing long kertong jong na ka bentakan Nobel Peace Prize. Kabar, kiladon kiwipat kidau, panbuk kajenai kari India. Kawene kidau bakongsan kalong, katma pedeng ke Rusia, bat ke Ukraine. Ha kacing kun election Presiden jong Trump, ulah kular ban penkut no ya kacing kan ad, hendai syamala satya, panle ya kane. Kebalawan ra ya kacing sosi ha keju kapor, kacing beteng jong ke India, ban tit peniang na Rusia, kelawan ra ya kacing bom suhun ya ke US. Kabalai, wala kataru, katau kebakongsan jong kacing kiudor 10% ya kimar kibawan nek India, kadai kacing kentai jong ke India, pan ailat yu Trump mentuklar hakakam jong ke Pakistan. Kebasau, ya kene karai jong Trump, la ai kum kanuksa jong kacing bom skothu ya kapuit trekam, kum kini kacing lek kilong persya ya kacing mentoy jong ke US, namar kilak ban penyajan ya ke India, bat ke China.